Thegi muno twithini wa kiharo gia gifishiko primary kuko niko timu ya Mwimuto Wailers maikoragwo magikame hariria maori marakorwo makihari ukorwo magithaka thini wa ligi ya sub county thini wa gicigo kia ubuge gia Kabete niko maikoragwo magithaka ni timu muthenya wa muthe thokorwo na mathina makibakoretwo makimagumira timu yao nene miaka igana na mihituku yakorirwo igithira thutha wa ukorwo makithinika ni undu wa mihango ya kibesha no muthenya wa muthe makorwo magitugwo na nguo mibira ojo mairera tucikorwo magithaka na kwa hinda rindikire na captain wa timu no aragitwo Kim na kegitkorwo gitariria uria maikorwo magikena ni gukorwo magitugwo muthenya wa umuthi Kim no gioke ugitaririe taringi muthenya wa umuthi urakiigua atia gukorwo mugitugwo na mihango teno ya umuthi ni captain de mukenyu ona ma player kwa ni akenu othe ni undu wa family ya betu eguka ni atuhaido nyinge mibira jezi iratu na bado shin guns ya mathako na training facilities ciothe ni wega thaciki korwo ginyitana na umwe wa mashabiki ya timu ino mana korwo makirutania nayo kuma kunene na ikorwo agitariria kuria magibangite na mathina maria maikoretwo makimagomira na kwa hinda riri megukorwo makiorera ndeto ino ati ataringi no twire ritwa riaku njitagwo David Waweru kuma itura ria Mwimuto na ngoretwo de discipline master wa timu ino ya Mwimuto Wailers Junior no gwa kahinda-ini gaka rigi ukorwo umuthi mugitugwo ni nji kwana korwo na timu ya Mwimuto Wailers yakoragwo igithaka provincial league ikorwo igithira ru umuthi kihoto korwo ntamururu mweru wa timu no mukorwo mukioerera horo yote reke njoe kamuka gaka ngwire timu ino ni yambirie haraihu na riu ino niyo timu iria ikoretwo ya gatatu thiini wa Mwimuto na tuturite tumete na ritwa rimwe Mwimuto Wailers. Mwimuto Wailers ni ithu twamiyambirie turi anake anyinyi tugiuka tukiherera tukirehe na kiangi na tutiamatigire nao maroka mareherera riu nikyo tukoretwo na Wailers Junior no turameta junior tondu Wailers wengi irari oho na ndithiete muno iri around koguo Mwimuto Wailers ni timu ikoretwo yumete handu hamwe haraihu muno nginya ruta haha guo tukinyete na wa mbere nyambe ndimucokeria ngatho ni undu wa kwamba gukinya kundu ta guku na gutuonia no muhote gutuoya na mutuonereri na mututware handu hangi koguo no twambe tucokie ngatho muno ni undu wanyu Thegi muno ucio ni umwe wa mashabiki a timu no ya Mwimuto Wailers aria maraikorwo magikenera ni amwe aria maikorirwo makianjiriria timu no ya Mwimuto Wailers na kwa ihinda riri ni ugagikorwo giethana na umwe wa aria magitafanetie mihango ino ni muikariri giti kana munene wa kambuni ya Betway agikorwo nake agitutariria maundu uria makihana nake kana agikorwo agitutariria mihango ta ino megukorwo magithie nayo na mbere atena na ije gukorwo akiaria na Githweri kana Githungu Pengine Wanja unaweza kutueleza kwa sasa ni kwamba mmeweza kusaidia timu kama hii. Najua ni timu nyingi pale chini mashinani hazijaweza kuwa zikifanya mambo yake, lakini mmeweza kujitolea kwa timu. Pengine mpango kama hii mtaendeleza ama ndio mwisho? Asante sana. Tuko na furaha sana kwa hapa kwa Mwimuto Wailers na si mara ya mwisho ama mara ya kwanza alafu tuende. Tunapenda sana kusupport grassroots, soccer grassroots huku nchini Kenya. Leo tuko hapa Mwimuto, siku nyingine tuko mahali pengine. Leo tumekuja hapa na kits za kucheza, mpira na cones na vitu kama hizo ndio team iwe ina focus kwa mchezo na sio kwa mambo ya kit na mambo kama hayo. Na tunataka kuonyesha tumewaona na tumeona struggle zao na tungetaka sana kuwasaidia ndio waendelee na vipaji vyao kuona how far they can go. Haya, ucio ni umwe wa aria atongoria a kambuni no ya Betway megukite korwo magituga timu ya Mwimuto Wailers na gicoke kuriwe gicimugu niguo maundu makihana timu ya Mwimuto Wailers muthenya wa muthu rakorwo tukiuga ati ni gikeno kurio rucio tutiume gukorwo magithie gutuga timu iriku.